Kedam tang surini ra engkor agatha masingkana farman SS final exam along 60 lapen 70% ki undu na tamapan akejai pen scooty keranpon. Kedam tang surini ra engkor agatha masingkana farman SS final exam along 60 lapen 70% ke pasun student tamapan thera check lone pai troxiarni analo por pai krisia por malom Kopili college athing na along scooty akejai pen keranpon. Labang solong kachapapon ali tum kachatong dun laki irrigation board chairman Karbiano Thomas Council Lapen Kopili College Governing Body Chairman Thonsing Dera Sukra Singh Ramsiari Principal Kopili Junior College Lapen Jiten Singh Rongpi Principal Bamanpo College Jingkha Lapen Labang Sojai Megalon Jasmet Pet Pen Kepatang Ponke Johan Timong Cooperator Ahin Pen Lapen Labang So Skuti Kadukoi West Karbi Anglong Kangan Pumparu Sira Ingkoi An Ron Ponlong Lo Labang So Skuti Keron Ponak Putak Ferangki atau Mateno Nangapachini Don Alam Teki Lapuson Henlo Pinilada Kopili College along it's second year final sadlang ke pas Charlie Bangfu Bangfi Tumhan Assam Goba Hin Pen Onong Tia Teng Pen Piniladak West Karbi Anglong Farman Bangke Ualang Li Timung Sangho Kipatir Pi Pen Ajoini da Kopili College along Sidil Tum Hin Pen Ron Pon Pangcheng Ho Asi Sobut Hak Bangke Jasmepet State Government La Pen Karbi Anglong Thomas Council Kecari Bangfu Tumhan ke Hai Tumhan Si Tum Hin Pen Kur Bangfu Bijil Lapen labang so along amen ke klang dun an kacar libang fu bang fitum fisri tuman ke nila so media along kan stame na tum teknong lu pulung te ke long le tuman wang ke na ching tum ta choklo chipon talong lo lapen thot akimi pining higher secondary final non do boy labang so candidate tum stame na tum talap son khagabar sai ke long du fancy satlang ke mesen pen ke pas ji percentage ke long pen abang so scheme along beneficiary ka chipaman du unji fan bori po busen ni pen ding khero pini kelong le tu an ki koda sik homri dam dak si chebang thona po Kopili College pini bangke aroso samar fan si ron no apen pini arding sam kale te pen nabar ni bangke puthot pinso farman ba nang le tuji pinso farman bangta nang le lopo de pit beneficiary 140 140 lapen 120 bangke aroso samar lo lapen 20 bangke pinso samar la bangso skuti la dap keroni long pop la pen sumse pin pen sudah tu macam pon long la ke ini tu Karbeng long autonomous council CM Dr. Puliram long hafan ini tu incindung ni ate alang li keseng dan cara bunyi lo la pen pin la keroni long lokta alang li join ni lo kardo Assam government pen kiti pon student teman kerapon la Pragyan Bharati Skuti Scheme labang so West Karbi Anglong student aphanan Harman iglo la pinidak Skuti Kopili College la project bom bangke higher secondary ma mate metric higher secondary to ne bangkwan bag long dun la west kadu gobe la West Karbi Anglong total ke bang khoro sira bang pike amat pini la dak bangke la non pang chengsi bangke la aluso somar tumhan bang khoro sira bang koilo la ahina bang biso somar tumhan bangke nang legela la non nang lelo te pik bit ini hum ko an ko College bang nilining awi gram lo man la total lo bang sini nilining do masih la khoro sira bang pike pili bang so mai lo komasi nai chetong dun pini dak na chetong dun la bang so mai keron Pangseng asayang dengan long aja tahun ke itu lah dak polisi chairman Don Singh Nera doiglo dak polisi junior principal doiglo lapan tu itu dak principal bangun po polis lang aja tahun doiglo pini percentage lasan kalah la aluso smart man make 60% iglo first division iglo lapan la pinso smart man make 75%